Hakasin kabasan an penlong ka aho challenge arjar arpulai hakaba ya kani kejingakop an sedang hakakat kandai terik hadu arpui terik urisau arjar arpulai hakar sati natural park Umtham Fribhoy district habakaran kinong to kubor o general secretary jong ka ahor uba Ferdinand Kharjarin ulaong bamanta usnem kindon hadu lightly ki kategori but an simbantaru kiban nakiwei pat kijela kibakan top ya kasikim asam bat kiwei shu la yuturu ba kitu kibakwa banwan peka ya kini kijingikap kim don kam ban siu ai habarung shaka habai dei pat bat kitu kibawan simbanta ha kini kijingikap kidon la ka jong ka bairung kata ka song haka kategori jong ki kali ka ba maki ki pendon kam la ka dei modified kategori ni ka semi modified kategori ni ka stock kategori tu kinong penyai kila kenturu i pad ba baro ban wani simentalem ban wan pek ya gani jing la kai sibenta kum jing no sanyang ya ka kanhun ka baju penlong ya gani ka jing kap man la kapor program adventurous off-roaders ahor in short Iwan hangni ban pentip sepaja baka klub jongi yang penlong yang mentau senam kalau nggak senam kebasan bangi penlong ya kenika 4x4 off-road event ya kabakan long haka tarik kat kendai hadu akui tarik jong bunai Oktober arhaja apulai de ngasno komen sibur nama ba hakisnam di baladap nioi bagi bon di partisipan sekat nang ni usnam kinang syumbenta kinang bon bagi nioi ya upgradation jongki ya kali jongki de kani ka ai mensim ni kumki members of club bangin benlong ya kani ka event bat mentau snap le na kermen ba khambun susu ki kali menjat snap kidon palat ngroko mentang ngatrai kala berpoin nyopol ki kali ngindon du lightly ki categories mentau snap ka modified category semi modified but ka stock category kadon ka special attraction tu nak benta gitu ki badon ka kali 4x4 de gidon ka off-road trail ini ke off-road trail belong it's a fun drive off-road kamde ke competition ndai bakwa ban join ki 81 kin hapan siu di entry fee barit pada ni kermen ke sedon di ketuk ni ngidon di girls women's category tu mentau senam kibani compete kitrak kibani sepen krak kitrak mentau senam ilong ibakam tough bani kebam macam senam tu nomor ni bagi participants il upgrade kali jali tingiru accordingly minang penkiu nak ke level sakwe ke level kan mang ilong kebakam hair itu bagi judge sports but kalau setengah itu kata but kiba i banyak kali berang 4-wheel drive kemudian snowfall kakno kecing setengah banyak ini kali hamtam kitrak bangi penkret kitrak bangi penkret ilong natural track bedai pop cloud ti pop har setipa teman snem kidei mentau snem kitrak ilong hamtam bat ilong enjoyable ni korro di paiba na keleng sodong sokun jong kari khasi jongi makin wan ban witness ngimsim bayru ru free entry nak mentagi nong man peka te mentau senam ilayo di competitors di banuan napo Sikkim ru indon di napo Assam tu bat kidon di bangai kuwi di state napo South India kan ba tempat confirm dengan pak la banong ai kata te nak benta ka finance ngim ke club ngim don seng joni kalau kebarit tak contribution di members de haban don kum kini program ni approach dari government department de la approach tourism department de na tourism department na lingba pemilihan limited ngelayo ketuk ni ka jinera de la approach ka department of sports PNC ru tinggi kemen menginyo ka jinera na kiro marba klaim kapisah minum la balai bengi kermen ba taka jinera jong department sebenarnya pokok sarkar ya kini lah minta klub kejongi nomor ni ke bangio ni peluk nak minta ki nong ele kai jongi ke
tang kata kita kerja presiden. Nak batai thai jelas sekali dengan defeat itu, dengan bantu itu, dengan shareware yang baru kiniawan bertekai ketika kerja event kerja sport hamlong pair bagi nemi tunjuk kami tega belum entertain kebai tenat tega aware di paibak baru jadi aware paibak bagi wan belum jelas sekali ketika free entry minum keran besar minum bertekai tega aware di participants kita itu ibadat kali 4x4 ibarat kategori stock kategori purely kemauan company 4x4 stock. Jadi kita try begini dari baik, dari aware dengan just video for fun. Teman-teman tak semi modified, kalau kami lihat teman-teman tak modified kita try kami. Jadi saya dengan shareware baik baik bagi ini berkuat mereka, teman-teman ya sementara kan mereka jika kai 4x4 berkabaya extra kendau extra now boleh. Kami nanti ini Indonesia hari ini saudaranya sedang naik ini kita lebar pada solok ini. Ada tangan tahu macam mana dengan Islam menyok negara tersebut. Macam mana? Lasi dan tahu sama ni saya ya. Lebih before dan NGO yang sekarang maksimum ini perlu ini member, maksimum ini member di stay plan. Kemarin we love the sport. Dari 6 to 5 lakhs Indonesia kali kita kali usia asrul masih nasional apa yang semua jadi. Ini kali ini tiba-tiba balik ke Jumiru. Kita ini kuat bagian dia kaya soha tak kaya apa lah, tak awin suruh apa lah. Jadi cash price suruh tak mencuci certificate to cover the expense. Jadi itu satu islah kali yang cover.